sada put Brijuna. I znači za rijeku van Posiljevo, za rijeku i na Brijun. Tako da fino, imamo put. Vožnja je bila do Berlina bi stigli, majku ti milu. Tako da javljamo se dalje. Evo nas, Posiljevo. Još malo. Evo ga, stigli smo u Fažan. Znači Dubrovnik, pa Fažan. Evo ga. Bok. Žasu. Dobro, ovdje je bar fino, ne puše ovo, to je to. Di? Tu? Još malo i na... Još malo i na Brijunima. Ekološka. Ekola. Evo, pojeli u jednom finom restoranu Koto. Krasan restoran i ti ćemo preko. Da se prisjetimo kako je to spavati u sobama iz JNA. Znači... A? Tak? Učuzi je bolje. Pa se da. To. Pitanje svih pitanja, da li ima i vode? Da li ima tople? Ima. Naravno da nema. Evo ga. Jutro na Brionima. Umor do bola. Malo je bilo naporno večer. Ovdje su vojni objekti koji još nisu uređeni, ali imaju prilika spavati.
samo što fora je to da je mir, tišina. A pošto smo stigli jučer kasno u noć, pa smo gumu ostavili zavezano na molu. A dobro, ovdje su neki hoteli su uređeni do bola, a ovo ostalo nije. Vjerojatno će se to fora. Lijepo. Guma tu. Oprema je na mjestu. Inače ovu opremu koju smo stavili u gumi da je bila nevjerojatna. Sigurno bi vidjeli to. Tako za... Baš je fina, mirna. Da viš, tamo je sad onaj hotel fino vređe, ne? A je, biga, nisam te sreće pa ćeš tamo spavati. Ali mirno. Čekaj, daj te snim. Da, ovdje čorimo. Užiš? Ovdje je već bilo drugčije spavanje. Vidite. Izgledaš fino od mene. Čuj. Kapak ne radi. A evo ga, imate priliku gledat papicu u Jovankinom hotelu. Kod Jovanka. Da. Evo, sad ćemo popit kavicu, onda briefing, pa ćemo malo baciti tečaj ravnatelja civilne zaštite. Tako da imamo posla danas. Ali je dan prekrasan, tako da baš je dobro. I mirno je to. I ima rulje. Fakat ima rulje. Ok, nismo mi u tako dobrom hotelu, ali... Danas ćemo još izdržat čori tako. Da. Stari moj, gledaj.
popiti jednu kavu na Brionima. Jedini kafić, ali evo, ljudi ton. Tako da je to, baš je veliki je moving. I sad evo još malo odmora i za pola sata, 40 minuta smo opet u moru. Pa ćemo malo i to posnimiti. Aj, haj. Premjestili nas u drugu sobu. Znači, 5 put bolje. Iako i nije to, ali bomba. Znači, op. Isto je. Obar imamo Ročniković. Op. Tu je jedan. Kratović. Op. Op, čista. Nema prašine, bomba. I ovo ima. Majka te jebala. A dobro, ovaj drugi ću već pogledati. Gremo. Brm, 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 brm. Oni su među zadnjima izašli iz voda. Ja. Tu nam slavim šajnici. Izmjena. Kako izgledao. Pasti. Evo nas. I tako, vozimo se po bivšem Titovom otoku. Vidjeli smo i Titov Cadillac. Samo mi još fali koki. Danas ima da se šećemo i naći ćemo kokija. Za one koji ne znaju, to je papiga koju je Tito kupio Aleksandri, unuci, za rođendan. Naučio je pozdravljati turiste, pitati ih kako si, simo tamo, ali isto tako naučio i neke riječi zbog kojih se sam otok, to jest hotel i uprava ispričava ukoliko im ih koki kaže. A koje su to riječi, puštam vama mašti na vodi. Mislim da tak nešto im je i dom, najviše. Još ima 30 km, a? Da, morat će se puniti. On this one. Evo ga Ekipović. Ponedeljak je. Jutro je 8 je. Idemo na doručak. I onda uron. Tako da ovoga, gledao mirnoću. Bomba. Stvarno je tiho. Ja sam moraš pustiti pravdi da ćemo se vrati. Stari
će biti prvi trofej od Damira. Wow. Ovo ti je posled od nama. To mora biti Tuđmana, znaš što su radili ovo. To je Budek. Da. To je Budek, da. Ali od Dinosa.